دبا خوش به بینرین هجر و نوزده مجدات و زور بیز جه روژان روژا پیشمیه بویر او گشتن اینکو لسرانسر جهان رودانه محول بدین کو ده 20 دقیقه نوچین جهان دجواره پیشکش بکن. لهرما تیگرای یا اتوپیای شهری دنابرا هیزن حکمت او انیا رزگاریا گلیا تیگرای ده دجوار دبه ریوبرین لهرمین تیگرای ردست بنا جه هیزن حکمتی را قبول نکرن او سرکفتنا خویا ده شهر لدجی آرتش در آگاندن لالیه کدن حتی نها زیده 30,000 کس جه حریم کوچبر بونه روشا کوچبران جه دناوا شرط او مرجین زحمت ده. جدسبيكا مها مجدار ول اثيوبيا آلوزيا هي زيدبويا سرك وزير اثيوبيا ابي احمد علي داخويانين جقادا ناف نتويتينا جنب هيستيفتي ولبنديا قد دمك كندا سركفتنا كمزن لهريما تيغراي بدست بخا ابي احمد قوانيا رزقاريا قل تيغراي بإيريشا لدجي هيزن اثيوبيا توان باركري چاري مجدار فرمانا شردا دوی روژه ده بالافرین شر ین اثیوبیا هرما تیگرای بمبا باران کر و لشکران جی بری خودان هرمی. اثیوبیا ریوبریا هرما تیگرای بزختین لسر گل و تکبرنا آرامیا لهرمی سوجدار دکه بوی آوائی گلک تانگو توپن هزین تیگرانه جی استاندبو. لتوی هزین تیگرای جین اثیوبیا یکیم ترجی کاری ارتشی حتی دورک پاش دببن لعالیه کیدن ارتشا اثیوبیا بانگن توانن سوج شر گونتوین یکبوی هشیاری ویکربو ردکه. لگوری چافکانین تایبت ین آژانس رویترز هزین اثیوبیا جکن لشکرن هزا آشتی ین تیگرانی جوان ستاندنه. ارتشا تیگرای دبیجه و ددمک کنده گله تیگرای و جیهان شاهد سرکفتنک دیروکی بکه. ارتش دیار کرگو تیگران نجه که لیستوکن اثیوبیایه و اجبو لشکران بباگورستان. جبر شر لهریم بهزاران کسی جیان خوش دستا زده 30,000 کس جهریما تیگرای بری خودان سودانه. جبر شر لهریما تیگرای کسین کوچبر دبن بری خوددن روش آوای ایالتا کاسلا یا نوبرا سودان و اثیوبیایه. رخصتنا خورک یا جیهان جبو آلی کاریه بری خدا هرمی تیگرایان هرما دویمین یا هری قربالغ لافریقایه جسدی 5 افریقا تمثیل دکه. بشک مزن ج خاک قرباخی کت بنداگرکریا آذربایجان لارمنستان ج شینا ویتی کرن هرسا به هزاران ارمنیان آلدشی سرک وزیر نیکول پاشینیان بداوی نابه جاره کدن لپایتخت ایریوان گل کولانان کومبون هم وقتی وی پیشینیان جی نقشریا خویانو اشکره کر ده هدفا ویده جاره کدن رفورما ده آلیه لشکری ده هیا. لبشک مزن یا هرماچیایی قرباغی ایدی داگرکری آذربایجان سروره. اف داگرکری هرسا ارمنان هری زندید هیله. خب پیشاندان بردان ایواری دست بیدگه حتی ساعت شوید دومن. سرک وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان ید هدف خو پیشانده رانده جبو بالل سرخو بدا عالیه کی ل ربازن چاره سریه دگره. پاشینیان نخشره خو یا نورا گاند. پاشینیان دبه نخشره ده قال رفورما ده عالیه لشکریه ددکه و هات بیجه. جرو شاهی از خبر بسیار دبینم. لید همان دمه ده از خبر برسویه کی جید بینم کو لولات آرامی و اولهیه بیگ بینم. جبر وی کی از پیوستی به دسپیکرنا رفورما که دبینم. پاشینیان جاره کدن جبو هرمه قالا خسرتیه کرو بالکشان لسر وگرا کوچبرن لهرمه. مخالفین ارمن کو پیمانا راوستاندن شرک و ده مجدار کت مریت وکه پیمانا را دسپون پیناسه دکن و بانگا استیفای لپاشینیان دکن. هریداوی سر کمار ارمنستان آرمن سارکسیان جی 16 مجدار ده آخافتنا خوی جبو رایا گشتی ده
بانگا هەڵبژارتنên پێشوەخت کرد. جبر هەوڵدانên قەتەر و دەولەتا تورکیەیên ئاستانکردنا pîvajoya siyasî ya Libya encam negirt êdî hewl didin biriya bertîlan rengên îxwanî di hikûmeta nû de bihêlin li dijîveyekî ji 56 endamên li forma Tunîsê amade banga bidûrxistina çi kesên pere ji bo hilbijartina bu karanîye li netwên yekbûyî kir. Amerîka jî ji bo cezakirina astênkerên mîna Tirkiye û Qeterê ketiye tevgerê. Bi pereyan, Qatar û Tirkiye xwe digihînin foruma Tunîsê jî. 56 endamên li foruma Tunîsê amade banga bidûrxistina çi kesê pere bo hilbijartinan bi kar aniye li neteweyên yekbûyî kir. Endaman her wiha banga eşkerekirina encamên lêpirsînan jî kir ku ji mafê gelle kesên dixwazin çareseriyê xera bikin nas bike. Her 56 endamên Lîbî te qez kir kokirinên gendeliyê di heyama danûstandinên siyasî de mafê gelê Lîbî bin pê dike ku îro roj derketina ji vê aloziyê diyalog û nedayîna bertîlan e. Netewên yekbûyî jî bi niyet e derbarê vê de lêpirsînan bide destpêkirin û ev yek di bidawîbûna forumê de hat diyarkirin. Berî du rojan dengek ji hundirê foruma Tunîsê hatibû belavkirin. Tê de banga bijartina wezîrê hundirê Wîfaqê Fethî Paşa Axa weke serokê hikûmetê li beramberî pereyan hatibû kirin. يعني لازم التصويت يكون لصالح سيادة وزير الداخلية فتحي باشا لأنه هو بالتالي الضامن الوحيد لمصالحنا. نجاحه حيكون كرئيس للحكومة هذه حيجسد لنا ويدعم لنا نمونا المادية بالإضافة إلى أن اتفاقياتنا السابقة حتكون موجودة ومضمونة. ولازم تعرفوا أن الشيء هذا اللي أنتم فيه الآن بسببه هو. وفي حال عدم تصويتكم أعتقد أن مش حينسلكم الشيء هذا. Ev deng tirsa berpirsên hikûmeta Wîfaqê ya Ixwanî ku eger desthilatê bi dest nexin wê nema karibin diziya malê giştî bikin an li hevkirinan ji nû ev Tirkiye re îmze bikin raber dike. Li gorî çavderên siyasî yên Lîbî hebûna Ixwanan di hikûmeta nû ya Lîbyayê de têwateya ku Qeter û Tirkiye di bicihkirina gendelan de biserketin. Ev serê çend hefteyan e danûstandinên Lîbî bi serpereştiya netewên yekbûyî li Cinêv û Tunîsê tên li derxistin. Tê de li hevkirina sereke ji biliya girbestê derxistina çeteyên dewleta Tirk bû. Lê ev yek li gorî bejewendiyên Dewha û Enqerayê nehat. Ji lewre hewl didin xebatên çareseriyê asteng bikin û rengê Ixwanan di hikûmeta nû ya Lîbyayê de bihêlin. Ji bo rawestandina van aliyan dibe ku Amerîka gavekê bavêje. Meclisa Nûneran a Amerîkî li ser pêşnûma qanûnekê ku divê ceza li astengkerên pêvajoya siyasî ya Lîbî were birîn deng da. Piştî erêkirina senatoyê jî divê serokê Amerîkî jî li ser îmze bike. Ev yek ji aliyê parlamenterên Amerîkî hat pêşkêşkirin ku divê her kesê li pêşiya çareseriya Lîbyayê bibe asteng were cezakirin. Her wekî pêşnûma qanûnê banga cezakirina çi kesê ku çavkaniyên petrol û dezgehên darayî bi awayekî neqanûnî bikartînin jî kir. Wezîrê Derve ya Almanya Heiko Maas jê berkirgarên Tirkiyeyên li Rojhilatê Deryaya Spê hişyar kir û got ger Tirkiye dest ji provokasyonan neberde wê were cezakirin. Li Rojhilatê Deryaya Spê ji ber provokasyonên dewleta Tirkiye tansiyon qet nakeve. Herî dawî Wezîrê Derve ya Almanya Heiko Maas beriya hevdîtina bi hempişên xwên Yekîtiya Ewropayê re li ser provokasyonên ku Tirkiye li herêmê dike axivî. Heiko Maas Tirkiye şiyar kir û wiha got di civata Yekîtiya Ewropayê ya meha kanûnê de tevgera Tirkiye wê bide diyarkirin ka biryareke çawa derbikeve. Maas îşaret bi serdana Erdogan ya li herêma Maraşa Qibrîsê kir û ev tiştanî ziman. Eger em nîşaneya provokatîv yên Erdogan ku li Qibrîsê kirî bibînin wê demê em ê nîqaşên cuda bikin. Wezîrê Derve ya Almanya Heiko Maas diyar kir ku di rewşeke bi vê awayî de teqes wê biryara cezakirinê bikeve rojevê. Θέση της γερμανικής κυβέρνησης για το θέμα. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως αν είστε... Yunanistan li dijî Tirkiye ji bo li Deryaya Spî hêzê bi dest bixe daxwaza kirina balafirên ev supîn ji dewletên Yekbûyîn Amerîkayê kir. Di meha îlonê de Yunanistanê bernameya xwe ya herî mezin ya di aliyê leşkerî de eşkere kiribû. Niha jiya tîna dixwaze 24 balafirên ev supîn ji dewletên Yekbûyîn Amerîkayê bikire. Li gorî dezgehên ragandinê yên Yunanistanê piştî kirîna van balefiran wê atîna li pêşberê Enqere hêzê bi dest bixe.
بریانها یونانستان جی فرانسه جی 18 بالافرین رافال کریبو. هرچی قاسی حکمتا یونانستانی بچه لسر دارایی یا جبو لشکری دیار نکره بجی لیجا آلاوین لشکری ین هاتنه کرین دیار دبکو او یکوی بگیجه 10 میلیارد دلاری. جبر ترکیه سیستما پاراستنا از 400 یا روسی کریبو دولتین یک بوین آمریکایی او جه پروگراما کرینا اف سو پینجی درخست بو. دولتین یک بوین آمریکای کو به پلان او استراتژی که مزن لشکرین خوال جهانی بلاف کری ایدی و کشینا وان خستی روژوی سروک دولتین یک بوین آمریکای دونالد ترامپ یه ده هلبجارتنی ده ببنکتی ده سال 2016 ده سوزا و کشینا لشکران جبو ولاد دابو هری داوی وکیلی وزارت پاراستنی یه دولتین یک بوین آمریکای راگاند کو و حتی 15 چلیا 2021 کان جمار لشکرین خواه ین لهر یک افغانستان و عراق داخل 2500 دولتین یک بوین امریکایی که بفن و فوتان لشکرین خوال جهانی بلاف کری نهارادگیهینه و لشکرین خوال ولاد وگرینه. وکیل وزارت پاراستنی یا امریکایی کریستوفر میلر لسر وکشینا هیزین خوش عراق و افغانستانی داخویان یک ده. میلر دازانین و حتی 15 چلیا 2021 کان جماره لشکرین خویل افغانستانی جه 4500 داخل 10500 جماره لشکرین العراق بمینن جی و جه 3000 10500 وگرن ولات. میلر دیار کرکو اف بریاج علی سروکی ولید دونالد ترامپ هاتیه داین. بریاری لگل هیزین پاراستن اولکاریه جی هاتیه نقاش کرن. with this national security cabinet over the past several months. هر وقت تکلداری مجاری سکرتر گشتی نیتوی جین ستولتنبرگ و سروک کماری افغانستان اشرف غانی دناف ده بگلک سروکن ولاتین هفکار راجی هاتی آخافتن. ستولتنبرگ لدجی وی بردک نشان ده و او یک بگاوه که مترسیدار یا زندی بونا ترور آنیزمه. ریوبری امریکای ادعا دکه کو و داوی لداگرکریا خویا پشتی ایریشا 11 ایلونا 2001 لعراق و افغانستان دایه دست بیکرن بینن. و یکی جی بگوتنا امیزاروکن خویا جی ایشا بداوی یا شر خلاص بکن تینن زمان. آلیگرن ترامپ جی و وکه ترامپ زلامی گوتنا خویا ددن ماسکرن. لمخالف و وکه مترسیه که مزن یا استراتیجی امریکای یاد جی تروری تبینن. وزیر دربی امریکای مایک پومپیو سردان خویال فرانسای ده با اوایک یک آلی وکشینا هیزن وان جهریمی بگاوکن نراست بناف کربو. پومپیو با اوایکی اشکرت جبری خویا جوی بریارا ترامپ نشان دابو. بریاوی دا خویانی پنتاگونه گلک رایدارین امریکی و بیانی هشیاری دابون که وکشینا بلز آج عراق و افغانستانی و چتین القاعده و داعشی تشویق بکن. بالکیشه دیروکا وکشینا لشکران و بریا ترامپ به 5 روزان ارکی سروکاتیا ولات را دستی جو بایدن بکه پیک وره. هم وقتی وانی قاشان داخویانی یک استرالیای هات. لگوری راپورا کجالی سرپرست وزارت پاراستنی یا ولید و هاتی آماده کرن لناورد 2015 ده هیزین وان لافغانستانی 39 سیویل کشتنه. پشتی 30 سالان دریه سنور عرر یه ناوبرا عراق و عربستان سعودی جارکدن هاته وکرن. وکرنا دری وکه نشانه که گشکرنا پیوندین ناوبرا بغدا و ریادی ده هاته نرخاندن. پشتی دیکتاتور صدام حسین که داگر کر دناوبرا عراق و عربستان سعودی ده شرکت دیپلماسی دست بکره بو. هر دو ولات پشتی حلوشاندنا رژیم صدام حسین به 15 سالان ده سال 2017 ده دست بدانوستاندنین دیپلماسی کرده بو. عربستان سعودی دخوازه برهمین پشهسازی و ین چاندنی ین کو عراق جه ترکیه و ایرانی دکره ایدی او درباسی ولاد بکه بوی آوایی هم دربل آبوریا ترکیه و ایرانی بخه و هم جی آبوریا خواه گش بکه.
شرکت امریکی فایزر او یا آلمانیا بیونتیک لسر درمانا کو لدیجی ویروسا کرونا دیتنه داخلینیه که نودان او راگاندن درزیا کو دیتنه ج 195 زیده تر لدیجی ویروسی بباندوره. فایزر ده داخلینیا و شاندی ده دازنین کو جبو کسین تملی وان زیده 65 سالی درزیا کو دیتنه بباندورتره او ته باندوره که دجبرجی لسر لاشیناکن. هاتا گوتن ویژ بوده دسپیکرنا بکار آنینا درزی و سری لریوبریا درمان او خورکان یا امریکایی بدن. ریوبری فایزر دکتر آلبرت بورلا ده داخلانیا کو پاروکری ده وها گوت. ده انجام خباتین هشت مهانده درزی که کو وی داوی لوی روشا حلوشینریا کو ویروسی آنیه ورانین. بریان هاجی شرکتا بیونتیک و فایزر راگاند بو کو درزیا دیتنه 192 بباندوره او او یک وکه مزگینیه که به رای گشتیا جهانی را پاروکری بون. شرکتی دیار کری بو کو دبه بریا سرسالی درزیا لدجی ویروسی بلیدان. لسرانسری جهانی حتی نها 56 میلیون او 729 هزار کس به ویروس کتنه جوان میلیون کو 357 هزار کس مرنه او نیزی 40 میلیون کس جه ویروسی رحت بونه. بهنجتا ویروس زو بلاف دکن لدانمارکای 17 میلیون لاورین ویزون به کومی هاتن کشتن و که جل والد ریل بر استفقیان وکر. دانمارکای کو ده جهانی ده چیکری هری مزن یک کرکی لاورین ویزونن به استفقیان ره روبرو مایم. لوالد چاری مجداری بریارا کشتنا 17 میلیون لاورین ویزون هات بوداین. لپشتی همو لاورین ویزون هاتن کشتن هاته هیم بونکوری و بریا ولات نکاره به بریارا که به وی آوایی بگیرم وی که جی بانگین استفای بخوره آنیم. وزیر دردور اوزاده میگان جانس جکاری خواه استفا کرد. سروک گشتی پارتیا لیبرال جاکوب المان جانس جی استفای جانسن ارینی بناف کر او داخواست کر که سروک وزیر مایت فردیکسن جی جکاری خواه استفا بکن. کشتنا 17 میلیون لاورین ویزون بقاسی 795,212 میلیون دلار zarar لولات کری بو. لسپانیای جی دمها گولانی ده به همان صدمی 93,000 ویزون هات بون کشتن. لپایتخت هاتی پارت پرنس ده خواپشاندانه که لدجی حکمت ده آلوزیه که مزن در دیکه و او آلوزی دوام دیکه ده ایرشا هیزن حکمت ده خواپشاندیرک جی هات کشتن. بسدان خواپشاندیرین لقادج جنازه جقادا خواپشاندانی را کرن. بریندار لامبولانس جی هات سوار کرن. ده وینا بریده خواپشاندیران آگر بلاستیک و ماشینین پولیسان خستن. دومانا رشیا جقادا خواپشاندانی رابوی لسر باجار اوره کرش دعوا کرن. خواپشاندیر داخوازا استفایا سروک وزیر جوونال موسیا دیکن. هر وها دخوازن کسین دستی وان دنلیریتیا لولاد ده هی ورن جزا کرن. روشا جواکی وره باش کرن او حکمتا که دمکیا نوشی وره آوا کرن. ده دمین داویه ده خواپشاندانین لحایتی زیده بونه. Couche men. Marie-Pierre couché. باهوز ایوتا نوراست آمریکای دای برخوا باهوز لپی خوا سو 8 جنازه او زیانک زیده یا مادی هشتیه. دو لباکور روش آوای باجاری سان پدرسوال یا هندوراسی باهوزا ایوتی بهیز رابون. بارانا کو تاوی باهوزی بو کولان جگولن آویره تجیهشتن. جبر باهوز او بارانی 16 کسان جانا خوا جدزدانه او لیهی زیانک مزن گاند هرمی. لولات نیکاراگوا یاد که و باشوری هندوراسی جی روش همانه. باهوزا ایوتا کو دسعت ده بلزا 205 کیلومتر ده هر که لپی خوا حلوشین او ویرانی هشت.
یک جوالاتین دنیین لپارزمینه باشور یا امریکای کو پایا خوش باهوز ایوته گرتی کولومبیایه. باهوزی دارج رینوی و راکرن او گلک خانی جهل بشاند. ریو بریا ولاد جبو آلیکاریا گل ارتش خستیه تفگری. باهوزا ایوتا لگراوین ولاد جی صدی نوت و 8 زیان گهاندیه بن آواهیان. جدس پیکا مهی و باهوزا ایوتا کو ناوراستا امریکای دایه برخواه داویلی جانا 182 کسی آنگه. بلی بینرین هجا بویا رو گشتن این کل سرانسری جهانی مهاودا کود 20 دقیقه نوچین جهانی در جواره پیشکش بکن او دبیجن حتی روژا شمیه جاره کدن ساعت 18 دورین پیشیا وب من اندنا وقیر و خوشیه ده هر شاد و بختار بن.